kau. Oh my god. Ada satu kisah tentang lelaki muda usia belasan dipanggil Rastaman. Rambut keriting, kulitnya hitam, gayanya lincah kalau bermain bola. Lalalala, si Ale hitam, lalalala, dipanggil Rastaman. Lalalala, si Ale hitam, dipanggil tarik suruh goyang. Seribu. Biar seribu. Lewat ibu-ibu lewat ta. Ibu-ibu kakak-kakak semuanya. Iya dah. 1000 dah. Panjang bertanda mainkan bola, begitu hidupmu si Ale hitam, jadi idola sepanjang zaman. Pom pom pom, ale, pom pom pom, selalalala, pom pom, ale, dipanggil kaya mahal. Digoyang lagi masih deh. Ada satu kisah tentang lelaki muda usia belasan dipanggil si April. Rambutnya botak, kulitnya hitam, gayanya lincah kalau bermain bola. Lalalala, si Ale hitam, lalalala, dipanggil Rastaman. Lalalala, si Ale hitam, dipanggil kaya mahal. Sip.